trai whatara whatu Sāmoa na tatou au whaafonga o le Sāmoa Capital Radio o si whonga na mua alola masoi whonga ia o le tatou live po tatou tatou sao atu lea I le Seattle Space Needle ia I whaatustu sa foi taipi o le Sky City le tatou nai au Kinani e o tuatu sao I tatou ata le lafa solo tatou le koiata ia o tō mai mua mai foi lea I lea foi tu ia o le United States of America o se vai ngā tuna mai runga I le ia I le tatou wata na tu sa watu wata lo pate I lato o malama maua mai le tatou live ia por tatou wata lea tu ina sa watu lava mai I Seattle se tasi fale pito I mawalunga. Sorry. E o tumu fo I tourism tangata si mai fo I ia I le neiva inga o Amerika. Whaatusa ina le fale lea I le fale le I le tatou Sky City nai I Aukinani. Se vai ngatu le lunga ia ngai atu I lalo. Ia mana ia fo I mai moa mai fo ia I la tau fo I le ia sia mai fo I nei vai ngo le lalo langi. Te loto o te le fo ina tatou wompa anga ia le mafuta mai Seattle. Ia whataru whatu. Mana ia fo I le tau o tō ia o le malulu winter. Ia tatou inai I New Zealand ia o loo whapeona I le tau mawhanawhana. Te rofo to atele tatou atunu o mona sia lunga o lea. Whane mawalunga o fo I nei pito Amerika. Ano toi fo manuia. Talofa. Whapeo le whatai mafuta mai le tatou tautua ia o si whonga lau mua ia nan tautua I Wellington ia le wasia mai fo ia le ia nei fo I City tasi fo o pitonu I Amerika ia Seattle I Washington ia SCR Washington DC patalo fatu bo o malavan pa angal si fonga lau mua ia o lo au mau fo I Amerika ia le umwhaio na asia tatou tua ni si fo o ta ua i o le mata anga ia o whale mata e te lena ngai ia tangata e mai moa ma si ai luas fulfata la tupe Amerika ia le tau le ticket ia e te sawa I lunga te mata ia e le ni tupe na mi tangata Amerika e la uma trai lava fale te tele o le city ia ro telefo ina vava o foi le United States ia I upu fai o malo e nei vai taimi o te loa ma watu ni stato wata I taimi luma ia e mo le taimi nei tata toi whiloa I whawhitai Papu angan nei mai no le aso le awa ui I Seattle e o matua si mai I le marketplace I le city le alea alo tui whaata amino ia e pisi marketi hoi lea I nei whai le kutanu o Seattle na whamata o tau tele o lea tau lima leo o mawai o tau taringa o sosa vai na le raka anga solo ai le tatu me koe ata nei mai no tai au
Ia, se vaenga na lewa 3 minute te 10 Ia, i Seattle, Washington. Se vaenga na inisio vai o mea tau 5 o ata. So se vaenga e maua i le latou fo'ia marketplace. Ia, e fo'i ona esenga ia ma marketi tatou ina i New Zealand. Vaenga le fusion and glass. Ia, mau i tauta linga o asoa. O lava o la e o ato. Hey. Yeah. O me fai mai fi ngota le sami. Yeah, malato tau. Tatu atu fonga lau moto ina sao atu tato wata ia i le marketplace i Seattle. Ia, ai atu runga i ngā tai whale o le city. The Great Wheel. O ferries lai lo atu i o waa atu tele lewa ai atu ai i. E mawhai ona whaonga e te sāwai mai le isi pito le o isi no utua. Lua i tu la le na mātou drive mai ana nei mai Olympia i o capital of Washington. Ia, anga i nei. E mawhai ona ave mai pe lua i tu la e sāwai pe te sāwai le waa. O le tau o le tau o le pepa e sawa le va ai fitu ta la ai e le tuto ngia tangata e whai ta avale pe fitu ta la e ta avale e te sawa i me le va te le lai na sikue a tu le sawa i le va anga i lo le sawa le ta avale ia o se atana e maua atu i le marketplace ia mo i la tofu i fiasi mai foi nei vaenga o Amerika te loa to a tele foi nei tato bomba anga leo o lo mafuta mfai matato pa anga ino tautua si fonga lau mua ia le mfai foi nasi asi mai le tato le tio po le Sāmoa Capital Radio ilana tautua masani ia e mai Wellington tuina sao atu ina i Seattle whaftai ia leo tato asi mai le si vaenga o maketi o le whalei ale ta o le city fish so o sei tu ai nga fingo tar sami ma sei tu ai nga ai mawai maolato tau big shrimp yo la la poa o isi tu ai nga ai le fata o ai le ta ni pini pipia oysters tol su fata la lima su senele casino maso valuta lai vai se nei le pauno maso tamalayo lobster ia po Any questions, sir? Yes. Fi'i o fi'i ia o samani atoa king salmon samani atoa ia pini kui red Namanya o samani atoa le shrimp fish steel head e exporta i Kanata na tau ia city fish in the marketplace in Seattle mau tuna o so o situa inga ai o lo maua i le market patano pate i la tau pata mafuta mai tau tua si fonga lau mua tuina sao atu lava i le marketplace ia in Seattle City Whamata foi tato whafonga ia te tato wawa ai foi tūlanga o i ama whingotal Samuel o maua nei foi tu Amerika
Oina tuis na tawata, ni sa tawata sa time rin papatai. Sorry, patalo. Sorry, patalo pa. Sorry, pa yun nila sa mga tawto si Ponga ng mga tuwi sa ato ni SCR. Lo tato ipe marketplace. Aliw tato may lazy po ipalaya. Kasi ipalaya na mga isa po na po ito ay pa. Nanayan pa. La base lo tato me po ya. Si tato ba ay po ya isi po ito ay nga pinota ya may o maway ni. Palaya ni ta o pure food fish. Nanayan na po pa. Ya, tang imay. Luas puluh balu tala 50 sene ile pauna. Ya, pack for ilato ia airline travel. Imana ya. Men na ia po opa. Ma oi lava leo na itato matua Sāmoa ina New Zealand. Ya. Snow crabs. Yeah, if we met off snow crabs. May lobsters. Onos for ibata lalimas for sene e fauna. Or shrimps. Oh, lala po. Le ale le tele na va ai nei o le sama ni la poa. Va solo atu I situ ai ngai a. Ya va vai atu le. Ispo tu ai nga fingo ta le sami le ma wai nei. Pa pele pa tai mafuta mai o le tautua Sāmoa Capital Radio. Por si fonga lau mua ia le waiwasi mai le City of Seattle ia I le pito le United States. Atalo fa te lato uma lava mai mua mai nungo tato penga te wailangi o Facebook o le YouTube ia mai tato ai mese tautu o Facebook o le ngole o whalainga pure food fish. Ia pe a sia foi nei vainga o Seattle pena sia si mai lato marketplace. Tato toi wheloi foi patai. Ia o fafo mai le on marketplace. Ia leo tato o mai ai ile. This is what they call the gum wall. O le whelan man waina mai ia o me vai tau whapirtani o bubblegum. Ia po pulu. O ile whamatala e o mai tangata whapipi e lato pulu. Ifa mana toi fo ile o mai Seattle. Te leina whaonga e ununga lii. Pata whai poipo e o mai ta po e lato watama. Whapipi I solo ai e lato pulukamu ile. The gum wall, that's what it's called. Ia ele so na lata I tātou te iwa. Ele lo tātou poi tangata I se en whapi lato pului. E whafo mai lava o le marketplace nen tātou iai. Ia e tau e lato I nei Seattle at the famous gum wall. Ia maali e fo I awa ai longa I me whati ai. Ia tātou inai I Wellington ni a ia. Tātou atu I whonga lau moto ina sao atu tātou ata ia I nei Seattle. Tight.